Izgleda da ipak nisam završio što se tiče slobodne volje. Pa onda, ovako, Bog mi pomogao s ovim. Znači, slobodna volja bi po svemu sudeći trebalo da bude nešto po čemu Bog određuje kome pripadamo, da li pripadamo đavolu ili Bogu. Sada, i u našem zakonu, naravno, postoje ista pravila na neki način, ne možeš da ubiješ, ne možeš da kradeš, ne možeš sve te stvari koje su u Starom Zavetu i postoje u našem zakonu. I taj zakon na neki način, ne na neki način, nego što se tiče slobodne volje u tom smislu je ograničava. Znači, ti imaš slobodnu volju da ubiješ, ali za to mi kažnjavamo. Tako da, u tom pogledu, i sad, naravno, da imaš pravo da kažeš to što misliš, to je isto deo slobode koja nam je data kroz tu slobodnu volju. Sada, samo se razlikujemo u tome što mi našu kaznu sprovodimo ovde, a đavo je sprovodi u sledećem životu. Oni, naravno, nemaju osjećaj te naše smrtnosti koje mi imamo, naravno, zato što niko ne umire, ali naravno mi to nismo prihvatili kao tako. I u suštini, to nemoj da ubiješ, skloniti ubicu, skloniti ljude sa tog terena našeg koji treba da funkcioniše na neki normalan način, jeste nešto što moderno društvo ima kao tako, zato što zbog te nevere, ko u ljudima, naravno, to mora da se tako sprovodi, zato što ljudi jednostavno nisu svesni đavolje kazne. Sada, i ovde želim da pučem dosta paralela. Kao prvo, postoji jedna izreka koja mi se dosta sviđa i koja je dosta tačna, to je otac, kao u okviru porodice, otac nas voli ukoliko smo kao on, ili ne bolje od njega, ali ukoliko smo u skladu sa njegovim idealom, a majka nas voli bezuslovno. Sada, na neki način, ni jedno ni drugo nisu dobri. Tako da, kada gledamo, na ovo hoću isto da pučem paralelu, to je u stvari kraj moje knjige o ljubavi i mržnja, koju sad sklapam, jer sam bio svedok i onoga što oni nazivaju on, njegove snage, a onda sam postao svestan i snage Isusa u Jerusalimu. Osetio sam jednu veliku snagu koja je veoma bliska, koja je ista skoro ista kao i ta koja je on, kog nazivaju on, za koju ja mislim da je bio Bog. I te dve snage se razlikuju samo u snazi. Ipak je